Isan Matyas, aliwaying minunang pinili ba maging apostol? Eya agad-agad meging apostol, mekat, mepili binoto de, anyang kayari ng mete udas. Agyamang menenayaya, tintang pamurin itang oras, pinili de, mitas siya, king level, king posisyon, daring apostol. Kaya, narin po rin ang sabihan, itamong magdebosyon kang San Matyas. Manano na sana salpantaya tamo, agyamang mabagal, malambat, datang ingrasya ng Ginoo, potang datang iya manatili yake. Itang ibyening apong ginukeka para kaya at alang manikwa natin.